Ayong udto sa tanan. O sa karon lang nakaabot. Merry Christmas. Pasko. Huwag kalimot sa akong kuan ha, pinaskuhan. At nganta mo niya just gawas. Christmas is one of the best seasons, particularly in the liturgical calendar of the church. Because the church will cease to exist or it will not exist without Christmas. Okay? Because in Christmas, the Savior of the world, Jesus Christ, is born. Kay pinaagi sa Pasko, no? Or panahon sa Pasko, na tao ang atong manluluwas nga mao si Ginoong Hesukristo. And if you notice, the word Christmas is divided into two words, Christ and Mass. Okay? And December 25, the Mass during Christmas Day is also commonly known as the King's Mass. Okay? Ang Eve of Christmas is also known as the Angel's Mass because you will hear the gospel wherein the angels announce the birth, okay, of the Savior. And here, during December 25, on exactly Christmas Day, we hear the Word became flesh and dwelt among us. Ang Pulong, Nahimong, Tawo, ug Mipuyo, Uban, Kanato. Our gospel, okay, starts with a bold statement. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. If you open your Bibles to the Gospel of John, that is where you will always find that verse. John chapter 1, verse 1. And coincidentally, okay, in Genesis chapter 1, it also says, in the beginning, God created the heavens and the earth. Okay? Genesis chapter 1 and John chapter 1, they both start with in the beginning, sa sinugdanan. This word, or in Greek, logos, okay, is Jesus Christ. Kining pulong nga gisgutan, mao kini si Ginoong Hesukristo, nga mao ang anak sa Dios. And what does this mean to us? That the Word became flesh and dwelt among us. Okay? Christmas is not just about celebrating the birth of our Savior, but it is also a reminder to all of us that the Word has been planted in us. Okay? The Word of God is in our lives. Okay? If you listen to the homily of Bishop yesterday during the 4:30 a.m. Mass and the Christmas Eve Mass, okay? Both messages, okay, resonate. Pareha nga mensahe, okay? They both resonate with each other. That the Word of God has been planted already in us. Okay? And that Word, Jesus Christ, is already in us. That's why we can say, Emmanuel, God with us. And God being with us, dilibot pasabot nga every time manindog imong balhibo, kaingon ka nga naag giday ang presensya sa Ginoo. Kaya sahay mao man natong identification ba? Nga pag kusog king anointing lagi kay nanindog akong balhibo. Ana ba? Daw big tindog na nadaan imong balhibo. Noskig na nadaan. Okay? Nandaw big kung wa ni tindog imong balhibo. Wala lugay presensya sa Ginoo. Say mo natong mga physical identification that the presence of God is in us. Na makaingon ta nga naagiday ang Ginoo, tinuod gid ang giingon nga where two or three are gathered in my name, I am in your midst. But even before we were born in this world, God is already with us. Amen? Naguban na ang Ginoo kanato. Okay? In those darkest moments of your life,
God is with you. Amen? Wala ni biya ang Ginoo niya na. Okay? God is not a seasonal God. Ang Ginoo dili usa ka Dios nga kanang seasonal lang, nga kung kanusa niya gusto, ayha lang siya mulihok, ayha lang siya mamati nato. No. In our highs, in our lows, in our victories, in our losses in life, God remains to be with us because that is His promise. Muna saad sa Ginoo. And the most remarkable aspect, of today's gospel is the fact that the Word became flesh and dwelt among us. Mao kini ang pinakanindot nga nahitabo. Okay? If you look back at Genesis chapter 1, there was nothing. Okay? Walay sulod ang kalibutan. O unsay unang milagro sa Ginoo. And God said, og ang Dios miingon, let there be light, and there was light. Take note, gigamit niya ang pulong. Okay? And we are so blessed because that very word, okay, humbly came in this world. Nagpakatao alang Kanato. Okay? That very word that created the heavens and the earth is now our Savior Jesus Christ. Flesh and blood. Okay? That's why if you notice in the Eucharist, the celebrant will put water on the wine. Tangan og tubig ang wine, and then the celebrant will say, by the mystery of this water and wine, may we come to share the divinity of Christ who humbled Himself to share in our humanity. God wants to share in our humanity. Okay? Do you know that kita ng mga tao, we are the lowliest creature nga gihimo sa Ginoo. Kita ang labing ubos nga binuhat sa Dios. Ngano man, because we are created from dust. Gikan lang tas abog. Okay? But what makes us unique in the eyes of God? Because the Spirit of God is with us. God breathed the Spirit of life. And that dust became man. Okay? That is why if during exorcisms, this very gospel nato karon, John chapter 1 verses 1 to 14, this is being read, on the possessed person, and syagit sila, okay? Na ay video basa exorcist, basa. John chapter 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Tubag ding yawa din. Sama niya, sige ka dyan. Suko yawa. Sige ka dyan. Balik. Nganong suko mang yawa ani? Because it reminds them of their defeat. Okay? Tungod kay kini nga ebanghelyo nagpahinumdom kanila sa ilang pagkapildi. Sa pagkapildi ni Satanas. Na pwede manunta mahimong anghel ang anak sa Dios. Pwede manunta pilion niya nga Dios gid siya. Dili siya mahimong tao, pero sa kadaghan sa binuhat sa Dios, nganong tao man ang iyang gipili. Nga ang tao ubos ra man sa anghel. Walang di kadawat ang yawa na. Okay? Especially when it comes to verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Samot syagit ang yawa. Balik, sige ka dyan. Kung yawa, sige ka dyan. That's how powerful, the Word of God is in our lives. And the Word became one of us, sharing in our joys and sorrows.
and ultimately giving His life for us on the cross. Diba? In Philippians chapter 2, verses 4, I think verse 5, di ba? Bisan siya Dios, apan wala siya magpaka-Dios. Kundili iyang gikuha, okay? Ang pagkasulugoon. God came to us as servant, even if hari siya. Supposedly, dapat hari sa palasyo ka matao. Pero asa man siya na tao? Sa pasungan. Okay? Kung dili manggaling to pasungan, dapat sa hotel na lang unta to. O diya sa periculture na tao ba ang Ginoo? Para arang-arang pod. Pero wala. Sa pasungan. On a manger. O niya, ang mga witness nga na tao ang Diyos, ang mga mananap. Okay? Tanawon niyo mga bilin man na mananap. Kasi sila ang witness na sa pagkatao ni Ginoong Jesucristo. And also, the gospel this noon speaks about God's great love for humanity. Okay? Sibog pa kita, in John chapter 3, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. And whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. The reason why the Father sent His Son to the world because of His great love for us. Ignay mong tapat, gihigugma ka sa Diyos. Gihigugma kita sa Diyos. Kaya kung wala patagihigugma sa Diyos, impierno ang tatangtanan gid karon. Di ta makaila og langit, dili ta matagaan og choice nga mupili og langit. Ngano man, kay walay kaluwasan niya atong madawat. Okay? There will be no hope for us. But because of God's, particularly the Father's, immeasurable love alang kanatong tanan, He sent Jesus, His Son, okay, our Lord, to die on the cross, to live with us, to share in our joys and sorrows. That's why, dili kita makasulti nga, may man ang Jesus kay Dios man to. Jesus was 100% man and 100% God. Okay? He struggled like us. He lived like us. Okay? He suffered like us. But the only difference is, He suffered more than us. And He suffered everything for us. Muna'y kalainan lang. Kita gani, di man ganita willing mo antos para sa atong isig katao? Willing ba ta mo suffer para sa atong isig katao? Willing ba ta mo magsakripisyo para sa atong pamilya? Mga ginikanan, willing ba mo sakripisyo para sa inyong mga anak? Mga anak, willing ba mo sakripisyo para sa inyong maayong nga kaugmaon? O asa namang uban karon, di gani mo ka sakripisyo? Wa gani mo diri? Kay bawo man mo nga naisimba alas 12 sa udto, di gani mo sakripisyo. Matod palagi ni Father Asol gay na so pa magsugod. Kani mga ministers kung wala lang ni sila yung mga obligasyon diri, di man mga ni. Okay? If we truly understand these things, then we are thinking like God. Okay? We are eventually sharing our sorrows, our joys with Him. Okay? Because if we do not know the mind of God, okay, then we will never be able to grasp, the depth of God's love for us. And also in our gospel, it talks about the light of the world. Okay? The Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, full of grace and truth.
Jesus is the light of the world who brings hope and salvation to all who believe in Him. That's why kagabi, we have a liturgy of the light. No? The bishop emphasized nga, we are the light of the world. Ba, atong gikanta gabi, carry the light. Atong gidala ang kahayag ni Kristo. And this Christ candle symbolizes that light. Okay? Kaya na naman si Kristo nagpuyo nato. The Word is already in us. Okay? And the light of Christ will guide us in our journey, our Christian journey towards God. But ang pinaka-highlight gyud sa tanan, okay? Jesus is not already physically present with us. But here's the surprise. Okay? The Word became flesh and dwelt among us. And Jesus said, "This is my body. This is my blood. Anyone who eats my flesh and drinks my blood will have eternal life." Amen? The Eucharist now is the visible image that that the Word became flesh and dwelt among us. That is why by next year, we still encourage you, every December 25, always attend Mass. Nga naman, because the best way to celebrate Christmas is to celebrate the Eucharist. Amen? Mao ni pinakanindot nato nga selebrasyon. Kung gusto gid nato nga maselebrar ang Pasko, it's not just about opening gifts, okay? Those things are good. Maayo na. But after that, you attend Mass, December 25. Okay? Because walay makalabaw ani nga selebrasyon nga atong gihimo karon. Kung nasabtan lang gyud sa matag usa kanato karon, if all people will just go to church at this very moment or any time today just to celebrate Christmas, nindot kayo nga atong pagselebrar sa Pasko. Okay? Father, katulgod na maggo Father, kay sige bilar sa 9 days. Diba? Every Sunday, we celebrate Christmas. Every Sunday. Every day we celebrate Christmas. Christmas is not just about December 25. Every day is Christmas. Nga naman? Because we always celebrate the Eucharist. Musulod na. Okay? Sagingon pa ni Father Azol sa iyang previous nga mga wali. 1,000 years in the Lord is one day. 1,000 years diri sa ato is one day in the courts of the Lord. So, duha pa kaadlaw nilabay. Duha pa kaadlaw nilabay. Manang di pagid mo balik ang Ginoo kay duha pa kaadlaw. Inang Ginoo ano magdali. Duha pa kaadlaw. Okay? Hinaot nga ato nang masabtan. Okay? That when God returns for the second time, okay, may He find us worthy and faithful nga nangalagad o nagsimba niya. And the word nga naa sa ato ang kasing-kasing, okay, sa atong kinabuhi, hinamot nga by 2024, ato lang ipakubo pa, okay, natawanan ka sa pulong, balik na kasi pamati sa wali. Ang uban ganit siguro ninyo, gisumhan na. Pero ang pangutanan, ano man mo nanubo? Ha? Ano mga stagnant man mo? Ang uban nitubo na, pero nibalik na pod sa uno. Nga naman ka, nagpuyo naman ka, uban ka na to. Okay?
The Word of God says, heaven and earth may pass away, but my word shall remain forever. Kanang pulong nga gitanom sa atoa by our leaders or kung kinsa man ang naka-share sa imuha. Dili na mawala sa imo. But each of us has a responsibility na ato ng atimanon, ato ng amumahon. Okay. Anong dugay na ta sa simbahan pero mura tag dili mga taga-simbahan. Ano ba? Kanang minister ka sa simbahan pero mura kag dili minister. Basig, minister ka dito sa isa ka relihiyon. Ministrom ko ilang tawag dito pod. Serving God, is the best decision that we can commit or we can make in our lives. But in order to serve God, we must first understand, that we need His Word in us. And that Word is already in us. Dili na ta mga, Lord, give me your Word. Every time you come here, this is the Word of God. Gitamnan na mo, ayan na mo og hulat nga, Lord, kanang speak to me. God is already speaking to you through your leaders in the church. Okay? Through the church, God is speaking to each one of us. Okay? Dabi kamo pader, kamo may leader. Minsan mapag-istorya sa Ginoo sa amo. Tao sa inyo. The bishop speaks to us. Okay? Kami po, we speak to you. That's God telling you what to do, how to do it. That's why sometimes kinahanglan nga imbes nga magsigit tagyaw-yaw sa Ginoo nga, Lord, unsaon ako ni, Lord, how do I do this? How do I do that? Sometimes we need to be like Samuel. Speak to me, Lord, for your servant is listening. Diba? The Latin word for it is odiam. Okay? Odiam, meaning, I will listen. Lord, I will listen to you. I will listen to your word. Okay? Ayaw sa sigig exhibition. Lord, ingani lagi, nagang kayo kanang sa iba kanang gihimo bitaw natong help desk bitaw Ginoo bitaw. Ano bang kanang sa nang help desk sa gobyerno? 8888. O kanang presidential complaint kuan ba? Lord, kuan lagi. Ay sa baay pagpaminaw. Paminaw sa Ginoo. What is God telling you right now? Okay? And when God tells you what you need to do it. Kung sa gisulti sa Ginoo sa imo, do it. Okay? Father, daw be, so ako pagkabalo nga ang Ginoo day nagkigsulti na ako. You will know that it is God speaking to you because what He wants you to do will always align to His will. What He wants you to do will always align to His word and principles. Okay? Dili na mo sukwahi sa prinsipyo ug sa pulong sa Ginoo. Dawi pader kay giignan mo ko sa Ginoo pader nga akong libakon akong isigataw pader. Kabubuton gid sa Dios pader. Akong libakon akong silingan. Kay wala nang ataw ng spaghetti gabi. Wala kong giimbitar gabi pader. Buton gito sa Dios nga akong i-post sa Facebook pader. Ako i-shout out sa Facebook nga walang atag. Okay? That's why the Word of God, kanang wala tay laing hinagiban ini ang kalibutan kundi ang pulong ra gid sa Ginoo. Pangutana mo sa mga tao diri who have proven themselves nga epektibo ang pulong sa Ginoo. And you will be amazed of how many countless stories they will tell you of how God has been faithful to their lives just by using His Word. Pabalik-balik, ginasulti ni Bishop, laway ang atong puhunan. Ba? Pag natay problema, sa may atong ilitok. Malikas may noon ta.
Yawa kang anaka ka, wakay buot ha. Ano ba? Buisit ni nga kinabuhi ni. Ibis nga saad ato sa Ginoo ato ilitok. Ang pulong ba? Ang pulong, kinanagod sa ato. Munta na ato ilitok. Pero nanawag man ta sa atong angkol God. Nawag tag mga demonitog, demonita. Imbis nga pag nay problema, bagot-bot diretso. Yaw-yaw diretso. Pag makalma na, ay ha pa. Bahawa. Wala na. Wala na seek ye first the kingdom of God. Wala na. Nabalik ng prinsipyo sa Ginoo. Father, kinahanglan gina ko i-release akong emotions, Father. So, hindi. Wala nag-agad ang Ginoo sa imong emosyon. God wants you to use His Word. Because God Himself promised that my word will not return void. Ang Diyos mismo nagsulti nga akong pulong dili mo balik kanako nga kawang lamang. And the word of God will accomplish to what purpose it has been sent for. Magbalampuson gyud ang pulong sa Ginoo kung unsay katuyuan niini nga pulong. Nasakit ka, confess the word of God. Lord, salamat sa imong kaayuhan. Di kay punita nga sakit, pabalik-balik, ulian na ang tako, mabalik na sa ko datong albularyo, mahal ra bagay kayo paningil sa ako. Sige, tayaw-yaw. No, bitaw nga, kung ako siguro Ginoo, bitaw, kanang mga yaw-yawan, ako nang panggisiun ng magkuhan, tayoon ko ng bakba. Hey, aling mugmug. Gani, kaya dili ko Ginoo. Diba? Dili gusto ang Ginoo yaw-yawan nga kanang puro problema. Gusto sa Ginoo kanang yaw-yawan nga puro pulong ug mga saad niya at ang nanggawa sa atong bakba. Amen? Lord, bahala ka magsabaay ka sa inyong balay. Basta kay pulong sa Ginoo imong gisabaay. Ay, salamat Lord, nag-ingon gid ka sa imong pulong nga magsangkap ka sa tanan akong mga panginhanglan. Sa atong giyaw-yaw. Ay Lord, niuli pa gini akong bana nga manipulos. Ay Lord, ako ni akong asawa nga yaw-yawan kaayo nganong nakasal pa man ko dani. Mana, kinsay na lipay ana. Ang yawa, perting lipaya. Yes, dugangi pa. Music to my ears. Woo! Lipay ang yawa. Wa kay nagkagubot na dayon. Ang mga anak pod, samok ba dani, pabalik-balik, sudan, sige ginamos. Sige ginamos. Dita ka gamit sa pulong sa Ginoo. Or basig, wasad mo nahibaluan pod nga pulong sa Ginoo. Ay, mga batanon, nabang mo nahibaluan pulong sa Ginoo? Basig Kolosas 3:9 lang pod mo ha, gikan pa mo children, ako to nagyot na lang mo karon. Mura gyapon ninyo na-memorize ha. Lupigan mo sa mga bata ron, kay abtik kayo. Manir, malakay, 30-30. So malakay 30-30 nga, ang malakay Kapitulo 3 na may kutob. Patay, kisa ba ito ingon ako nga, Pader, Genesis 1:1, ang Ginoo naghimog koral. Ha? Saan Ginoo naghimog koral? Ang iyang pasabot dahil gihimo sa Diyos ang kalibutan. Kung ano nakaabot ng koral ng bataan eh. Ha? Ang Ginoo na yung koral. Pero isang katawan lang na, pero at least naning kamot ang mga bata nga makatuon sa pulong sa Ginoo. Okay? Kita na hinoon mga hamtong, nakatuon na noon ta og yaw-yaw hinoon. Sige nang tagbagotbot. Wa tay lahi kay baluan. Na problema lang gamay, wa na yaw-yaw na. World War III. Sige nagsabaay. Okay? That is our challenge, okay? Especially this Christmas season. Okay? Remind yourself of how faithful God is. Amen? Hinumdumi ang imong kaugalingon kung unsa ka matinud-anon ang Dios. Pila ka Pasko na ang nilabay sa imong kinabuhi pero naa pa man lagi ka karon. Ngano man,
Because God is faithful. Amen? Matinod-anon ang Diyos. Muna nga, pila ka Pasko na ang nilabay nga, kapila na ka nagsulti nga, wag mi handa karong Pasko. Ano ba? Karong New Year, wala po mi handa pod. Pila na kay gayon nimo gisulti pabalik-balik, pero somewhat ni survive man gyapon ka. Nilahotay man gyapon ka. Ang provision ni abot man gihapon lagi. Nganuman, because God is faithful. How much more kung gamiton pagid nato ang pulong sa Ginoo? Kung wala kay Noche Buena diya, Lord, salamat. Ito gingon ni Bishop kami ba? Bisag wala diya, Lord, salamat. Nanay pagkaon sa among lamisa. But you are speaking to an empty table. Okay? Tanaw ka sa iyong pitaka, abog na lang ni gawas. Ha? Wala na yellow, color blue, color violet, color pula. Lord, salamat. Nga, masudlan akong pitaka. Masudlag langaw. Anay sulod. Diba? No, they had 2 days or 3 days ago, no? Tanaw ko sa akong pitaka. Uy, why sulod? Ngayon ko, kay nakoy gikinahanglan ako nga gamitan. What I did, said, Lord, you promised in your word, Philippians 4:19, that you will supply all my needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Wala yaw-yaw. Why bagot-bot? Paghuman, wala na ako ginauna dayon. Basta kay, ang importante, ako nang gisugid ang pulong sa Ginoo. Sugid na ako. The following day, provision came. Nga naman, basahan ninyo ang James. Daghan kaninyo ang wala nakadawat kay wala mo nangayo. Ha? Pader, kabalo na bi ang Ginoo kung unsa akong gikinahanglan kay tan-awon ba ni akong kasing-kasing tinuod na. But God wants us to use our mouth. Unsa gamit di ani? Pagpanglibak? Unsa man? Kiss-kiss na imong asawa nimo nga way toothbrush? Mora na gamit ana? Halok-halok na ng imong mga mananap nimo, mora na gamit ani? Gihimo ni sa Ginoo aron atong isugid balik kaniya ang iyang mga saad. Isugid ang iyang pulong. Okay. Maggamito nato ni aron sa pagdahig sa Dios. Ana. Daghan kaninyo wala nakadawat og bonus kay wala kamo nangayo. Sige lang. God is still faithful. Manaay bonus o wala. Manaay Noche Buena o wala. Manaay pang New Year o wala. God remains faithful. Wala matarog ang Ginoo kung unsa ang nahitabo sa atong ginabuhi. God is not affected by our situations. Okay? But this is the promise of God. God sees you. Okay? Nakakita ang Diyos kanimo. God hears you. And God's hand is not too small for Him not to reach you. Ang kamot sa Diyos, dili mubo, aron dili kaniya maabot. Okay? That's what His word says. Dili na ako buot-buot istorya ha. Manay pulong sa Ginoo. That is in Jeremiah. The hand of the Lord is not short not to reach you. Mao na nga, we celebrate Christmas again with joy in our hearts because through Christmas, our Savior Jesus Christ is born. Amen? Please stand.